Ipin, tombol apaan ini? Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi sama Jamila, undang-undang yang cantik jelite. Teman-teman, kemarin malam Ayah ketemu ondel-ondel lagi. Tapi Ayah ngeri, ini beneran ondel-ondel lagi bukan ya? Tapi ternyata beneran ondel-ondel teman-teman. Tapi ondel-ondel ngapain nih malam-malam begini? Nah, pada penasaran kan teman-teman? Yuk nih, cus langsung lihat aja videonya teman-teman. Teman-teman, ada ondel-ondel no. Tapi ondel-ondel beneran bukan kagak ya? Pak. Tadi perasaan dipanggil sih. Tungguin di mari, coba kita lihat dulu nih dari jauh. Beneran ondel-ondel bukan kagak? Soalnya kemarin kan trauma. Kita ketemu pocong sama hantu ondel-ondel yang matanya merah. Hai Pak, dipanggilin Melengos aja, kita sombong bener. panggilin melengos aja, sombong nih. Gimana sih Sempo sesama ondel-ondel kagak boleh begono, Pak? Kagak, maaf ya, maaf Pompo, bukannya apa-apa. Ayah ketakutan kemarin trauma. Ketemu pocong sama hantu ondel-ondel. Ampun dah, ayo udah cantik-cantik begini disamain sama yang begitu. Parah bener, masih kita udah cantik disamain sama dedemit. Ampun dah. Gimana sih? Kagak kan tadi udah jelasin kan malam-malam kagak kelihatan. Bagaimana sih, Pak? Ngomong-ngomong, Pompo pada pengen kemana sini? Ini Ayah pengen nganterin itu si Rodi. Pengen ke salon katanya, Pak. Kita kan pada pengen nyalon nih, pengen nyari salon malam-malam. Empok tahu kagak ya? Di mana ya salon ya, Pok? Di mana, Pok? Tahu kagak, Pok? Lah, nyari salon malam-malam begini. Tahu tuh si Rodi itu. Emang pada pengen kemana sih? Lah besok kan katanya ada kondangan tuh si Rodi itu. Iya, Pok siapa nih namanya? Ayah Jamile. Halo, Pok Jamile. Iya, kita besok pengen kondangan. Jadi kita pengen nyari salon malam-malam begini. Kau tahu kagak salon yang buka malam-malam begini? Kagak tahu, nih joget aja dah. Iya bener begitu dah. Iya, ayah video ini buat teman-teman YouTube. Ayah punya YouTube. Mendingan pentas di YouTube ayah aja. Oke dah, oke. Iya dah, Pok Jamile siap nih joget yang heboh dah ya. Daripada Ayo Pok, kita joget. Ayo. Joget. Nah iya, daripada nyari salon malam. Ini gara-gara dia nih. Ngapa dia no? Bentar, selendang ayah kayaknya pengen copot nih, Bilang aja dibenerin dulu. mulus. Agak beneran Tong, benerin selendang nih biar cakep masuk YouTube. Nah iya begono. Ya Allah Pok, ribet bener. Pok, udah dulu ya. Ayo takut kemalaman, ntar takut ketemu dedemit lagi ya. Duluan. Ya udah Jamila hati-hati. Jamila hati-hati dah deh. Aduh, teman-teman, kita buru-buru pulang. Udah malam ini. Ipin, tombol apaan ini? Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum, halo teman-teman, ketemu lagi sama Ayah Baron si ondel-ondel. Teman-teman tahu kagak, semalam Ayah ketemu sama ondel-ondel yang kesurupan. Serem bener ya teman-teman. Nah, bagaimana itu ceritanya? Nih lihat aja nih videonya. Teman-teman, ada ondel-ondel nih malam-malam. Pas bener, ayo videoin teman-teman. Si Empok ngapain tuh ya malam-malam? Pok, mari Pok. Lah.
Kelagat. No. Jalannya begono no. Po. Oi. Lah. Lah, Po, ngapain, Po? Lah. Po. Mari, diajak ngomong malah begitu. Tapi kok ayah jadi merinding, ngapa sih Empo nih? Po. Iya, ngitir-ngitir kesurupan apa gimana ya? Po. Po lah, Empo. Mari dulu, Empo. Aduh, bagaimana nih siang juga? Lah, minta kopi, Po. Kopi. Empo kenapa, Po? Iya ampun, Empo kesurupan. Po ini ondel-ondel, Po, bukan kuda lumping. Woi, Po, ya ampun. Ini udah kayak acara-acara yang di TV-TV begitu, teman-teman nih. Masih ondel-ondel kesurupan. Po. Pizza. Mana ada kesurupan setan minta pizza. Pizza. Oh, kesurupan setan tukang pizza, teman-teman. Po. Pizza, kopi, pizza, Iya, Po, kopi. ntar dibeliin, Po. Dibeliin. Aduh, Po. Pizza mana, kopi Po. mana? Po. Bang Ngapa, Po? Baron, gimana sih? Ayo cuman pura-pura doang kesurupan biar YouTube Bang Baron trending. Bagaimana pura-pura? Pura-pura? Iya, pura-pura. Gimana sih Bang Baron nih? Lampu main ini aja, kesurupan aja kagak ngomong-ngomong, kan aja ngeri, Po. Lah harusnya Bang Baron tahu mata batin aye. Ayah mah kagak ngerti mata batin. Mata air, Po. Udah males sama Bang Baron nih, kagak peka bener, kagak ngertiin ini hati perempuan. Udah males. Po, gimana sih, Po? Tinggalin aja dah Bang Po, Baron. bentaran dulu, Males aja. Lagian main acara. Laporin nih sampai Po Jamil deh ya. Udah kagak dikasih pizza lagi sama kopi. Ampun dah. Temen-temen emang ribet bener tuh ya ondel-ondel ya. Lagi pakai segala pura-pura kesurupan biar video ayah viral. Sianan banget kagak dapet pizza dia.